Ko te whakapakari i te taha tinana me te taha hinengaro. Koera pea te take i tai atu ai a Shane Cameron ki te whakangungu a te kapapoi tarawhiti Mystics i te rangi nei. Ahakoa e rua marama e toi ana ki te timatanga o te whakataetai ANZ Championship. Kei te whakapau wera ngā toki Māori o te kapa kia papatū ai. Mā te aha i tēnei hei wero i te tinana, hinengaro hoki. Physically, you can do all you can, but in the end, it's the mental toughness. And to have Shane, who's an amazing boxer, and it's all about mental toughness, to give us the 1-2 and push us to the limits, and he surely did that. I te whare whakapakari hou a Shane Cameron te kapa Mystics i te rānei, ka riro māna rātau e whakaako ki ngā pukenga kua kawea e ia ki te taumata. Just being able to push through the pain and trying to go as hard as you can. E rua ngā wā ia wiki ka whakangungu te kapa, aha kua he momo anō tēnei, a rā tonu ngā hua kaputa hei whakakoiake i ngā pukenga poi tarawhiti. You've got to be physically prepared to take on your opponent, and this is just reinforcing some of the things we've been doing in training about being physically prepared and are you up for it, are you up for a challenge? He kōrero e mau nei a Portia Woodman o Ngāpuhi, te kanohi hou o te kapa. I've been training partner with him for a few years, and each year I kind of learned a bit more, and this year I feel like I'm prepared more for it there. E tautoko ana Catherine Latu ko Woodman te wahine hei mā takitaki i tēnei tau. She's a powerhouse. She's a really good asset to the team, and she's something different than we haven't had for a little while in the centre wing attack position. So, and she brings a bit of flair and a little bit of new blood. So she'll be really good to have on the team. Te mutunga mai o ngā heke wera, ko tahi tonu te wahine i te tū tonu. Hakua kua mutu tōna tākoro mo ngā rarau he hiriwa, ko ia tonu te iho pumanawa. I've had more chance to spend with the team in the pre-season, my first time in ages, and it's been awesome spending time with the girls and just doing the hard yards, which I think is starting to pay off. Hei tērā marama ka kitea ngā hua o ngā mahi, ki te whakataetai whakamahana mo ngā kapa ANZ, katu ki tauranga. Irina Smith, Te Karere.